niongee na wewe naye baki na swala la dini, kwamba yani umebeba swala la dini kama yani ndio mkombozi wako wa kila kitu. Sasa sio kweli. Mkombozi wako wewe ni wewe mwenyewe, nafsi yako, yani ndio dini ilipo. Dini zimejaa usanii wakati mwingine. Yani angalia dini kama za Kikristo, kuna sehemu unaweza usielewe, lakini hebu angalia tu Biblia yenyewe. Kuna namna inachanganya. Kuna vitu inaenda hivi, inaenda hivi, inaenda hivi. Angalia majina tu kwenye Biblia. Biblia ina majina ya Kristo na ya Kiislamu. Aliyetenga ni nani hatujui. Lakini ukirudi huko kwenye Uislamu unakuta ni majina hayo hayo yanatumika, hayo ambayo yanajulikana ni ya dini moja. Lakini imani inabaki upande wako wewe. Baki katika imani. Kile unachokiamini ndio imani yako. Kile unachokiamini ndio imani yako. Vingine vikusupport, lakini usiyumbe katika vitu ambavyo ni misingi ambayo hatujakuzwa nayo. Swala la imani liko katika namna hiyo.